ngiphase kokubili kamanye ngiphase license yala ngiphase matric ngala ngikhombisa umamncane lo osebenza Spring Tower mamncane azi ngiyiphasile ngithola ilicense wathi manje nje ubugijima uyothatha ilicense ucabanga ukuthi uzodrive imoto kabani and loyo license uyisebenzisa mfiki hawu ngitshela ukuthi hayi umuntu uyadlala hayi umamncane vele unjalo bafika abantu bafuna ukubona la sihlala khona omamncane abawu2 khona bayalamana nje badala kanti bona bayazi ukuthi bazoganga bazoshiya isilwane lesilwane sisibone kanjani na ukuthi ibona sithi silele nowele embhedeni ngizokuvuleka umnyango bakuvuleka umnyango ngithi mina kushayise endlini bese kuvuleka umnyango bese ngithi mina hayi yini lento evula umnyango bengithi bese kungenito emfishane engaka yabo ithola isigqoko lesi ngathi sezangoma ngivuke mina ekseni ngitshela bangamithi hey bafethu wantu unotikolosho ngubonile lo tikolosho wantu ungenile izolo ebusuku hayi emva kwalokho ke hayi zabheda izinto ngisho ama relationship abangani isikole sayeka imali uthi uphethe imali iphelele emoyeni kwazi ukuba ukuthi sibuyela kuphi back to escort ekhaya nje bayingena inyanga yaqala kimi ngihleli ngasemnyango la ekhoneni igcwele indlu ithe inginika isigubhu yabo lamagula lawo igubhu lezi kuthwala ngazo inginika ithi angifuthi ngibona ukuthi indlela abangibheka ngayo because bakhipha amehlo lo umndeni labo bawu6 usisi leseGoodwood kwathi wathini uzolotshola manje ushadile lo muntu akadivusile kanalutho hayi uzolotsholwa hawayi wabinhlanhla hayi cha unenhlanhla uyalotsholwa shem lo muntu hawu nangempela ke uzolotsholwa ngeba nge27 kanti sekulotshelwe mina ukuthi lo ngokhismusi akafi. This is Uncut Stories. Real stories, no cuts. Stories without filters. The raw truth, unfiltered lives. Real talk, real people, yeah. No cuts, no filters. This is Uncut Stories. Sanibona ngicela ukunibingelela lapho nonke emakhaya. Okhulumayo uNonjabulo wakamTawunge. Oqhamuke esikhotho edume ngelamshunqisi. Into esilethela besindengxaki nomndeni. Umndeni ube nenkinga nathi emva kokuthi sikuphume izimali zababa cela ukubanga indaba yamafa. So mina ngikhule ngifunda eSco Primary nayo wele safunda kahle amabanga phansi. Sawaqeda sayi high school owele ngamshiye primary ngoba ithe ukuhlupha kancane. So ngayaqala mina high school safunda kahle high school saqeda kumnandi nje kukuhle. Sikhulu sogogo ekhaya besikhule somndeni omkhulu. Mina bengikhonze kakhulu ukuhlala nomkhulu isikhathi esiningi ngithanda into ezabafana ngidlala amabhayisikili imoto ini. Sebesisuka lapho nogogo bengimkhonze kakhulu futhi because ngapha ugogo besihamba icawe kakhulu mina naye besiskima nje ngiyosonto ugogo. So mina ngikhule nje from kuyaka ko standard 6 bengumuntu obengakabuthanda utshwala ongakagroove obehlalile esontweni nofata no system machine bengize ngibuzwe nangumfundisi. So kwahamba isikhathi ngaqeda amabanga matric ngo2010 ngahamba ngaya eThekwini kwashaya 2012 kwashaya isikhathi sokuthi imali zibuyele ngakuthina since sisina 21. So bese imali bebuyela ngakuthina kusho ukuthi ugogo le nto ayihlalanga kahle njengomuntu obephila ngayo le mali. Because benabazukulu abaningi nengane eziningi akade bebheke kuyi. Ugogo ebodla ngisho omakhelwane kade bengasweli kukhona ugogo. Ngayo le mali yethu kwathina besimcela nje gogo cela ifone cela isicathulo cela ukuthi bekutshela kahle ukuthi hayi nge25 mntanami khulileka. Nengane zakhe ke enye difunda eThekwini eyifunda eLadysmith le eUNES befunde eLadysmith imali ibifakelwa yithini thina kade siyideposit ugogo sithuma simdepositele lo sishaka Marine yese befunda eDUT yesu busukhona iNSFAS but ke yena ke ayebenza mawale gqoko makhavele esanda kufika futhi ngakuleyo mnyaka gqoka zonke lezi zinto ezibizayo ngayo le mali yethu le hayi kwahamba ugogo uthe ebengasekho yaqala lapho ke inkinga imali izabuyela ngakuthina ugogo samnika naye lokho kuncane kwemali wasibiza wahlala nathi phansi wathi sicela siyiphathe kahle simgadu siswethu ingane zakhe icela singaxoleli asanga understand ukuthi hayibo gogo sebenze noma mncane ngoba umncane ba right so singabaxoleli benzeni wathi nje ngintshela lokho nize ningabaxoleli eswini sami ndiyabazi ngiphila ukuthi kade bengangondli kodwa ke leyo nto ngizoyibona bayisifikile ngaleso sikhathi ana ngempela ugogo beshona
Shutha nganoma besipretenda yonke into kwangazi ukuthi right, yonke into kwangazi ukuthi right thina. Ngale mali lesiyitholile le, saqala sashintsha i-dining room yonke. Sathenga iplasma enkulu 74 inch kwashintshwa kanje. So banomonaka nganoma kuwumona omalume nomakoti babo because bafike bathe iplasma engake namaplasma ayisanda ukufika. Thina sathenga iplasma enkulu eJoshua Doyle isanda ukufika impela. Ayu 17,000. Bangathi bayancoma kwangathi bayancoma iTV. Kwajika futhi bona bayibulala le TV. Bayibulala bathini bathi bulawe yisha inje iwisa ibhodo kade ibona. Emva kwalokho basibizela inyanga umama owayesangoma nje cathi egqoke ivatho zaseZion. So bekubiza le nyanga besitshela ukuthi hayi mawele siyabuya ekhaya on this weekend sinomcimbi omncane ofanele siwenze. Kumele nibe khona. Hayi sihambe ke thina nathi sisasendaweni zethu siyagroove kuze kube sebusuku. Bele bethe nje ngeke iqhubekele umcimbi mawele ngekho. Ngeke uqhubekeke sibatshela ukuthi thina sishisa impepho. Ningaqhubeki. Sizofika besifika. Hayi besilinde nangempela hayi befika lo mama hawe isigijimele phezulu usigcatshwe kube nje ya. Thwa lo mama uyasebenza impela. Zobuyisa inhlanhla zethu in. Kanti ila kuzotshotshwa khona inhlanhla zethu. Sihambe siya komnambithi nje sengiye sengidrophile eThekwini since ugogo eshonile. Ngabuya nga drop out. Ngabuya sengiyofunda eMnambithi. Bese ngiyofunda eMnambithi, sengiyofunda imbudane because vele sebewathathile amandla ethu. Chuthi ke umamncane ngingakahambi sorry kukweqa ugogo engenzisa ilicense ngo2009. Ngenza iLearners wali ngenza u9 2010 ngenza ilicense no matric ngiphase kokubili kamanye. Ngiphase ilicense yala ngiphase matric ngala. Ngikhombisa umamncane lo osebenza isipringtower wemamncane azi ngiyiphasile ngithola ilicense. Wathi manje nje ubugijima uyothatha ilicense ucabanga ukuthi uzodrive imoto kabani. And loyo license uyisebenzisa ngifili. Hawu ngitshela ukuthi hayi umuntu uyadlala hayi umamncane vele unjalo. Hayi uyena kuyasiphuzisa kutshwala ke kumenza ukuthi ekunika utshwala. Sho ngelinye ilanga sesiphuma base engibuka yabo esibukweni semoto ethi ke hawenje bulo wathi ufuna ukuba yini wena bosumdala. Ngithi mina yase ngimdala ngifuna ukuba yi-traffic cop. Wathi hey okhotha indololwane abomhla ukhotha la uzoba yi-traffic cop. Hayi sixabana ke emva kwalokho wathi mina hayi ngiyadileka nakule moto yakho kushuthi nakusifisela okuhle. Hawu nangempela kukhamba isikhathi sithola lo si drop out ke esikoleni si eMnambithi la bafika khona no one weekend bafika abantu bafuna ukubona la hlala khona omamncane abawu2 khona bayalamana nje badala. Ugogo wayengane ezu10 kwasala sekwashona 4 sekusele 6 ile 6 kwathi yasingayixoleni because bafika la kulomuzi bayangena bayehla bayenyuka ngibatshe siqashile kulomuzi musanibe up and down emzini omunye umuntu abekhona. Kanti bona bayazi ukuthi bazoganga bazoshiya isilwane. Lesilwane sisibone kanjani na ukuthi bona sithi silele nowele embhedeni ngizokuvuleka umnyango bakuvuleka umnyango ngithi mina kushayise endlini bese kuvuleka umnyango bese ngithi mina hayi yini lento evula umnyango bengithi vese kungena into emfishane engaka yabo ithwele isigqoko lesi ngathi sezangoma. Kodwa manje lento ifana naye lo gogo lo abebembizi ngoba ngathi unehleli yithoba lo gogo same nalo muntu ongena la eminyango omfishane huyi kodwa futhi isithombe sakhe sibuye siyifihlo kuba ngathi omunye uanti esasiphuza khona. Ngivuke mina ekseni ngitshela bangamithi hey bafethu uanti unotikolosho ngubonile lo tikolosho anti ungenile izolo ebusuku. Hayi ethi uanti wenjabulo uyangisukela futhi mina balo ngisukela ngizoze ngigcine ngikubonisa inzipho manje akusimina. Angeke ngize ngikuloyelana because umuntu vele bekuloye kulethela into uyakudida. Akaveli umuntu straight. Hayi emva kwalokho ke hayi zabheda izinto ngisho ama relationship abangani isikole sayeka imali uthi uphethe imali iphelele emoyeni kwazi ukuba ukuthi sibuyela kuphi back to Escort ekhaya. Kufikene lo mamncane wayithe uzoservice imoto kade uzosilanda uthatha impahla zethu sagcina sisimlande yamaka impilo kemvaka lakho. Hayi siqhubetha phinde xaxale sathola itoho eSteers. Saqashwa sobabili sesiyofesa saqashwa sobabili sesebenza eSteers omunye southbound omunye northbound because sesebenza ku highway. Emva kwalokho besithanda emsebenzini kube mnandi kube nje asazi ukuthi saye ekuswahili. Kwabizwa enye futhi inyanga yesibili beyibizwa lenyanga isibizelani mina ngagejana nomakoti kancane kamalungu besigejana ngangqobhekile la ngaqotshwa ucingo ngiwela ngithi ngiye ekhaya besigejana lo makoti base ngithi mina enjanga ngempama bese mina ngingabe ngisasho kumalume ukuthi unjanga ngempama ngithi wemalume uyambona lo makoti ongqwebhile la nali igazi liphuma. Kanti leyo nto yabona ukuthi isikhathi nokuqamba mangakubuye engakusizi because kuyakubulala umuntu engayisebenzisela ukuthi uthekubulala. Ngaleli igazi laphuma la ngicathi ilona engafela lona. Because ngayeke eSteers ngithe ngisebenza ke lo mama lokwaphela mhlawumbe 6 months sixabanile. Obuye imalume wathi mshana. Benze sure ukuthi usekhaya
kunomsebenzi obalekile kufanele siwenze. Ha kunomsebenzi obalekile kufanele siwenze yebo. Owani lo msebenzi? Uyakhumbula ukuthi waxabana nomakoti. Hawu 6 months back futhi kwakuyinto engathe nje ukuthi sengaze kuthiwa singilethela imbuzi sizohlambululekana. Hayi ngathi okay it's fine soba khona. Hayi nangempela ngibuye ebusuku bengilinde kuthiwa nje ngeke uzuqala ungekho. Thenje bayingena inyanga yaqala kimi ngihleli ngasemnyango la ekhoneni. Igcwele indlu ithe inginika isigubhu yabo lamagula lawo igubhu lezi kuthwala ngazo inginika ithi angifuthe. Ngibona ukuthi indlela abangibheka ngayo because bakhipha amehlo lo umndeni labo bawu6 usisisagogo siyazi ukuthi lo simenzani ngoba laba bathi bazenza okleva bathi lo muzi ukhandwe ngemali yababwabo sinjenje imali yabo office which is true because bona sisho lokho because base befuna ukusixosha bathi since lo gogo wena ngasekho hambani ibona nibuyelekile kuliphi ikhaya lela balidibhiza futhi bona kahle kahle bathi siya rank sibadidele kubo sathina kwenzekike kanjalo abantu abazophuma la yini and futhi malume senibadala niganile nomakoti wayini ngaphuma imizeni nishiye thina sabazukule ekhaya elikhulu bathi ngeke kwenzeke lokho ngoba siseke kakhulu sizobonela basilandela ke lenyanga le malume wangibriefa wathi hayi mshana since waxabana nomakoti waphuma igazi sizothelelana amasi nomakoti ibuzo mali into kathi ihlala ehleka nje kumnandi kadona usabambileni wathi hayi nama ngazi sisikwenzakalana fika ke inyanga yangiphephethisa nami ngaphephetha futhi wavalelwa lo moya lo uhamba nomunye usiso ihlobo kanje irelative lenyanga ihamba nalo sisi lo sisi uyiskim kakhulu ekhaya uyena useceleni kwayo uyena ushiye ukuthi ulo yena kunjabula lo untoko lekhaya kanje ngikutshela nje lo sisi loyo njengamanje beyimanager kuphi eWaybank ka Eskom uhamba nje emngquzu yemoto sesiza la ubese back to a rank esidayisa otamatisi because some confront sambuza sathi iblenyanga oyilethe ekhaya yayizokwenzani wathi hayi mina sathi okay nawe izinto ezokujikela ngoba njengamanje kuphi usereki hayi kushuthi ngiphephethe fana ngithi nikhothisane umlotha ngazi kuhlatshwe ke leyo mbuzi azange sikwenze lokho kwagcina nje ngiphephethiswa ngagcatshwa kwashiyo lezo zinto kwaphela nje isikhashana mhlawumbe unyaka kanje kwathiwa kuzo usisi leseGoodwood kwathi wathini uzolotsholwa manje ushadile lo muntu akadivusile kanalutho hayi uzolotsholwa hawayi wabinhlanhla hayi cha unenhlanhla uyalotsholwa shemi lo muntu hawu nangempela ke uzolotsholwa ngeba nge27 kanti sekuplothelwe mina ukuthi lo ngoChristmas akafi nangempela ngoChristmas ngingaphuzi ngibe sobhaba kuthi kushaya izikhathi ngabo 12 kanje ngibizwa umakhelwane ethi awenjabulo nasi sihlahla uthe sohlala kuso sibhlombe lesiphuza asambeni siya khona hayi bizingihlohle nalezi ukuthi hayi hamba nje vele njabulo hamba nani nowele niyahlupha hamba uphuza ama side wajoyelelepi ngithi mina uChristmas umuntu uphuza nomngayini futhi ngizana ukukhulumela utshwala angithi wathi futhi ngihambele ngiyophuzela ngathi ngisawuvule nje uhalf kangaka fika ukhazini wami nakhona uyadlulela ubizwa yimi ngithi mina yebo mfaka ethi wadlula kuChristmas nali case waza sizoshaya hawu nangempela eshaya Thawu sehle nje kancane hayi baqhusitana nomunye ukhazini wami ingane kaMamkhulu. Hayi ngikhuze lokho ukuthi hayi mfethu ngathi sikubize kumnani yazi uKhisimusi uzoshaya abantu ejike dumele mina. Manje unanga umalume lo mdala kuyena ushisa impepho. Ufaka izandla emakhukhwini ume kanje. Umfana ngibhodele ngibhodlele ngigwaze wonke la ngigwaze wonke la ngigwaze wonke la ngigwaze wonke ekhanda konke la. Angibazi ukuthi bafika nini ngabona sebegcwele khona. Bona umndeni ukuthi usubize obani sebebone ngani ukuthi ngiyafa. Ethi wele uyangena emotweni yangiphelezela sesibhedlela nabakhaba umfana kuso cousin bangiphuthumisa esibhedlela. Yena futhi usisi wami lo ebaxosha. Laba kakhazini abethi nje phuma nonke la ehodini kufanele kusale mina. La ehodini ukuthi wayenzani ehodini nami angimazi kodwa ngambona engijova because wazwakhuza amanesi ukuthi uyinesi eCape Town silona inesi la eScourt awunalo ilungelo lokujova umuntu. Hayi ntisho ke ngibuyele emuva hayi bese sithola ukuthi hayi yibo labantu abasibulalela impilo yethu. Kwazwana kuhle ayikho lento yokulobola. Hayi sibuye ke ekhaya ke sibuze amalobola saqa asazoqhubekana shuthi bexabane bodwa yabona besibuye esibhedlela nalo sisi omalume like babambene kanje bobabili umalume omdala nomncane bese ekhuze lethi guys coast ngibuya nawe uyaphila ulesho njalo hayi ngibuya nawe uyaphila nangu lo munye futhi ubanjwe yingane zakhe baba ufa kanjani unjabulo phambi kwakho nalo kuthiwa kade wena wenze njani wena ufake kanjani ngabona nje lento eyiplanelwe mina kahle kahle ukuthi ngifa hayi ngoba kade kuzolotsholo thengwa amabhodlela awu15 ukuthi nje bese kulomlobolo zizobuya sikhiphe kube mnandi kube nje
Shutha azange usaba khona kumlobolo ke. Hayi kwaukuthi ke sengiqashiwe nasesikoleni ngizokwenza i-teacher assistant ke because ngikwaza ngoDecember ama-teacher assistant sesiqashwe ngoNovember. Savala ngoDecember, ngoJanuary fanele ngibuyele khona, ngabuyela nje sengineka. Hayi impilo wangathi iyaqhubeka. Hayi ngaqhubeka ngafundisa ngaqeda lapho ngathola umsebenzi eNewcastle. Nakhona eNewcastle awulastanga umsebenzi. Bangiyeka kusesikoleni bathi umsebenzi oright yosebenza ihlala night ehotela ini. Besifika lapha hayi umsebenzi lapha senze omunye umsebenzi lapha. Siwasha amashidi ngezandla yini umsebenzi ongasili. Hayi kuze kube ukuthi ngiyawuduba ngiyabuya ngiyawuyeka. Kufika nalesi siqinile ngibuze futhi kuqala. Hawu ubunjani umsebenzi? Ubusebenza la kusebenza khona oMahosha. Hawu. Kodwa usuyazi nendaba engisebenza kuyona. Sake sengiphika phela nami ngithi hayi beku right mina bengenza okunye kade yena uyazi ukuthi wayenzeni. So mina iqala lethu angilazi ngempela ukuthi laba kuphi. So nje into zethu njengoba singahambi kahle. Yilezi inyanga zowu2 abasibiza zona basigqibela zona because basigqibela ngisho ebaleni like ebaleni umalume sezoshona wavuka ekseni wathi bashana ngiphupha uma uthi angikhiphe lenyoka esesangweni. Kunenyoka enkulu lapha esangweni yawazi uhalbhom lento elapha imbuzi. Kuyihlahla nje into ekhulayo ngasegeyithini abahlala emakhaya bazowazi uhalbhom. Shuthi wathi uthi angisusa wonke lo halbhom because khona inyoka. Base mina ngimhleke ngithi hawu malume even if kuthiwa khona inyoka ihambile phela leyo nyoka kusho namanje isahlela ilinde wena. Wathi hayi mshana ikhona le nyoka kumele ngibiza abantu sisosisa lo halbhom nangempela hambe susa ibiza abantu esisuse lo halbhom uyayifuna le nyoka uyayazi futhi ukuthi kuphi. Bekufika inyoka evese ekhombe benalo lo omncane ukuthi le nyoka ila. Bekugujwa la khona le nyoka phuma umkhonto ongaka ucijile nebhodlela le black label kufakiwe kwachonywa kanje. Kushuthi yabona ngathi bebizele sangoma cause khona esenye isemnambithi esathi siyabuza kusona sathi anobuzo omamncane beni nomalume beni yini lento abanigqibele yona esangweni yini lento abayibanganeza ngoma asangana umalume besethi le nyoka yoyikhipha kushuthi le nyanga babeyibizile befake lezi zinto ugogo uyamfikela ngamaphupho ukuthi khipha lo dodo ofakele ingane cause once saphuza iblack kuyanyiwa kuyaliwa gcina usuthuka abantu awazi kwenzeka kanjani uze ukuthu kumakhelwane uze ukuthe into obungasi mina ngikhule ngiyisikhonzi ke wesiphathi bengihlala mina eceleni komfundisi ngiphatha isiphambano ngiyisikhonzi ngiyiphethe kahle ngiyishala ama trip no father no sister kwaphela konke lokho ngawuhlupha endaweni ngaqala manje ngingena ama drugsini sengemarenke ke manje ngisala sengiusikhotheni sengide engayazi engayiunderstand ngala bayajabula ekhaya kuthiwa umudle emdla wakhe nanithi nizoba yini kusho bona omamncane lapha salwa ngelinye ilanga kwaphuma wonke umphakathi sibukwa la okwaze kwabizwa khona induna yathi induna ngeke lento enisukumeleni amawela wali kanje khuluma nomndeni yenu uwele behambe yobabikela phezulu kwamamncane ukuthi hayi bosesilwe noNjabulo kanje kwaphuma wonke umphakathi nje banibuka lapha kulwa thina samawela bathi umamncane nomalume hayi kanti usaphila uNjabuleni uyaphila la kakhona wathi uyaphila wathi hayi thina sazi ukuthi kumele kufa oyedwa. Hayi ukuthi kade nibulalene naba kaMntangu nihleli kaMnculwane futhi ngabe nibulalene. Lo mamncane lo kwakhe wakhuluma ithexini ebuya ukuyohola imali ye grant engane idakiwe. Wathi okusalayo lamawele ngeke siphucumuze sekhanga egcine ngawo. Oyedwa this year before uphela. Oyedwa kumele egodini, oyedwa kumele ejele. Okuchaza ukuthi kumele thina sibulalana so akekho umunye ozobulawa umuntu wangaphandle. Yithi qobe sobula nangendlela esilwa ngayo ububona ukuthi yalo muntu ucishwa ngibulala. Cause khona la wele ngamthusta khona ngamasingile ngabona intambo bheka phezulu wawaphansi ngathi usefile bengithi hayibo uyaphila besiqhubeka silo salo kwaze kwashaya iTV enkulu angithi lo sisi lo ngiqathi bebulala iTV wafake yakhe enkulu kuneyesi ukuthi ugcwathela thina yave yafa nje ungazi ukuthi iTV ishawe yini ngithi kuthiwa mhlawumbe kwesinye isikhathi ukufa ukuphephela intene enkulu ekhona ebale mhlawumbe ukuphephela esilwayeneni noma yini ukuthi kwaphephela kule plasma yakhe ke lo sisi. Hayi ke lo sisi ke uright ke banemoto kuthethe khanje bakunemoto akho ngisho yodwa esivumeleke ukuyidrive bakazi nje qobe benike umuntu kwamina nje ile ngaba nelicense ngatshela ukuthi ngabuzwa ukuthi uzodrive imoto kabani mind you lezi imoto gezwa yimi full time mina ogeza lezi imoto kodwa kuyihlekisa nje noma ureverse ugquma umuntu ecishe ukumelwa inhliziyo ethi wenzani emotweni yami cause mina bengifike la ngifikele khona igududi sihlala kumnandi naye le BM la ebaleni mina ku BM ngivumeleke ukuthatha icontent nokuyigeza kuphela ukuyidriver sorry angivumelekile ngana bekubiza umfana omncane nje ona 16 obehlalela phezulu ungenana ne license uyanikwa ke yena ingane yakhe encane
naye la ko-18 ayina license yanikwa wena Jabulo nje awuvumelekile try angikaze ngikubona udrive kwaze ukuba-ke nengane lencane no-4 years ithengela ama-iPhone mina ngiphethe usigedlembe engasuka nayo eNatal kodwa le phone lengane igadwa yimi full time izothengelwa iPhone 16 ngimtshela sithi namdla ngithengele ifone hayi Jabulo sobuye sibone hayi Jabulo this kwawukuthi ngizonyamtshela ukuthi hayi sengicela ukumova mina ngoba nami sengiyasipala checker sicela ukumova ngitholele iflat lami ukuze ngizokwazi ukubiza uwele naye ezozama impilo kuphi la eKapa because into akayihlalele le emakhaya angiyiboni because lo muthi le enawufake nawugqiba kuthiwa once sahamba ebaleni uya-activate sihamba phe wawu lo muthi yikho kuba ngathi sigula ngamakhanda thina besiyingane right ethandwayo emphakathini sihappy ngisho noma disiwona umphakathi kodwa still uyasikhumbula futhi uyasithanda because uyazi indlela esikhule ngayo and uyabona ukuthi no ikhona inkinga kulama loyiwe awakwazi ukusangana omabili kamngani because yonke into bayenza kokufana bayenza kamngani angekho okhuza omunye base be-right ba-right bobabili bebesangene basangana bobabili impilo yabo iwa bobabili isikole badrop out bobabili nje ama-relationship kwabheda kamngani bona-ke abasabhayizi-ke noma bebulaliwe lelodwa cha basibhange wasibulala sobabili okay shuthi kulezo nsuku abaqalanga ezulwini lento yahamba yayisikhathi because from eMnambithi sebesiloyile ngalo matindane lo wangena kwaphinda lapho basilethela isilwane esenja yabo mina bekuyile ngikhule ngithanda nje izinja kuyaziwa mina izinja ngiyathanda futhi ngiyafuya ngizala inja ngiphisane ngabantwana ngikhethe ngikuthanda ngushi so kwahamba kwafika inje esingayazi qobo nje futhi imbikele kanje ingathandeki yabo bekuthiwa into ithuvu benje umbala ongaqondeki ukuthi unjani lo mbala kodwa futhi awubukho muhle lenja njalo lesikhona iyasilandela njalo lenje lesiyakhona iyasilandela ngisho siya ngojeni zethu la kade sisibhema khona ama-drugs nansi nje siya kuphi nansi nje ngisho sibuye edropini sisale kwenye ithaveni esesiphuza khona nansi nje siyibuze omunye umamncane wethu ethi-ke hawu ninomngane omusha sithi sinomngane omusha mo ethi lenja le sithi thina hayi asiyazi and lenja inesicefe and besihamba nayo futhi isenzene ukuthi sibe nesidina nje kubantu kanti bakade sihambela nezinja zethu bengenankinga abantu beyithanda izinja bengcono njalo le nje lisilandela sihamba khona and kwesisikhathi uthi mina ngifuna ukubuka i-TV usuku lonke ngithatha imatrasi ngizoyindlala la e-dining room ngibuke kahle i-TV ngizophaphama nayo le nje la eceleni kwami njalo bengihamba le nje la eceleni kwami shuthi one night sihambe sihamba kakhulu isonto khona enye isonto sasilihamba lele senza ukuthi sikhiphele imithi sichele ngalelo langa sichele hayi ebusuku silalanga izinja lezi ziluma le kuliwe kuze kube ikhaliso komuntu le njalo bayikhaliso komuntu sitshela usiswetholele ngale kwenye indlu ukuthi awulunguzi ukuthi lezi nje zilumani nobani uthi hayibona yizwa lento ephandle habezivuka la ngasempompini yiyo le njalo ilunywe ezinye izinja boya ivula isisu yakhuphuka amathumbu hayi sitshela omunye ubaba omakhelwane wethu ukuthi hayibo Hayibo uncle yazi lenja le ehlala esihamba nayo uSidina cause igama lasesiqambile ukuthi uSidina. Hawu ufile Nkosi yami ufe yini ubulawe ezinye izinja. Wathi lo baba ubulawe ezinye izinja kanjani cause zijwayelele nje. Sathi asazi wathi limala sathi ikhuphula isikhumba. Wathi hayi abantu abambengasiyona inja leyo bekuyisilwane. Samtshela kumamncane hawu lenja le othe yethu umngani wethu usefile. Wanalokho ukucasa ukuthi phoma nje mina ngenzeni? Wayintshela mina thathani njani igqibe benigqibe. Ayisithi thina hayi nathi sisayizaba kasasondeli because angithi nje izoqumba inuke khona la ibaleni futhi angabe ya remove azange nathi sisusa kwaphela one day ngakusasa inja siyavuka idliwe yinyoni ezimnyama yangashiya ngisho uboya in 2 days ayisekho isifike nje yathathwa yinyoni ezimnyama yahamba kwasuka lapho la ebathroom ekhaya khona baqashila ipipe kwavese kwangena inyosi besihlala nenyosi so emini bevese ephuma egcwale nje indlu yabo zimbuzi nje zithi azisiluma senzilutho ngisho abangani bese bebaleka bebefika ekhaya bethi hayi ngeke Thomas sikwazi kumele kuvike inyosi kanje kini khona inkinga balethe inyosi ukwazi washona nomalume bakukhala nabantu emncameni ukuthi inyosi ahlale kanje emzini womuntu lo muzi ugangiwe sakuvika lokho sahamba saye eplazini khona umuntu antwethu wathola iplaza so bese sinokubaleka sambe zohlala eplazini sishiye lo muzi kuze ugangiwe kunento eningi sekunemlingo la hayi bese hamba siye eplazini esifonele lo bhutwethu lesesha kamereni umalume hayi guys buyelani ekhaya ngibuyile ngizule ekhaya ukuthi akusahlali umuntu ubuyelani lishaya izulu liyani izulu ngakulezo nsuku that day singekho sifica yabo la evrandi kushilo ukukhombisa ukuthi i-strike isike sashaya phansi kunegundwane nje elingaka ilast number yegundwane siyibuza ukuthi
yini sancenga kwathiwa sibuye phatha nali igundwane elifile maqondana noVrandi. Hayi singanaki ngakusasa lapho lidumeka izulu lidume ngathi nje ngimile ngaphosa utswa sengithi ngibuyela emuva ngisathi kanje yabo lokunyakaza izandla emvuleni usengithi ngiyajika kosuka nje into end straight lightning yathi yeza kimi straight agcwala la ezandleni ngathi hawe manje yafa namhlanje ngachokheka ngama laqhuma laqedela buyela emuva ngahlehla kancane ngahlala phansi ngasho ngomthandaza hayi ngavuka ngakusasa ngahamba mina ngaya kuphi kusister since sabantu abakhulele esontweni ngihamba ngawutshela usister Maureen khona umunye usister nje osikhulisile nje ekhaya yek sister Maureen hayibo sister usister futhi yabo eqale bena lokho kungigxeka ukuthi hayibo nayi you're not a woman, you're the man now, you're wearing like a man, you're walking like a man. Abo ngixeke usister kodwa ngimtshela sister nami nginenkinga la ungibona nginje ekhaya since kwashona ugogo basenze u1 2 3 4 5 6 7 so asakwazi ukubekezela manje so ngithi angizotshela wena njengomuntu abamthembile ogogo lomkhulu ukuthi ubusibhekile la ekhaya and umamkhulu omdala okuyena owenza yonke lento usebenza khona la esontweni emission cause mina into nje kahle futhi ngiyangikhipha esontweni bengathiwa yena khipha esontweni like ngithi abo emaromini uhamba uyothatha isidlo if usuphethe isidlo nangi lo mamkhulu enenhliziyo emkakhulu uhleli kwi front row ukubuke kanje usazosidla kanjani isinku uhlinelwe esontweni ngabo nje ayikho lento yokusonta le abantu abasonta yibona bathakatha kakhulu ngathi mina indaba yesonto ngiyayihlehlela hayi usister wazama ukusisiza wathi mina lento enisho ngiyayiunderstand because ngikhuliswe yimina niyingane right ezijabulile esilandela amagama ethu nonjabulo nontokozo happiness so impilo yathi kufanele ibe about joy not about tears njoba nje kufanele ihlale esikhalo zonke insuku silwa sidakwa sibhema ama drugs through ukuthi senziwa umndeni onomonde like isenga understand ukuthi why bethu gogo lingayixoleli ingane zima because kulezi kulokuthakatha kwethu akekho wakhuza omunye ukuthi kodwa kusala ingane zasisi lo muzi silasi khona usisi usinike impilo ngokuthi ebethole abantu ubaba ekhaya kwangabe sisahlupheka lesahlupheka khona usisi wethu wasinika impilo safunda sa right ingane ekhulile yini singabambisani beqhubeke noma izoba proud la khona ukuthi osisi bami and ngibacela ukuthi asifunde into enkulu inursing noma code 14 because ngine code 10 lo kwathiwa nje khohlo nje usebenzisa sengamtela sekuduthi eglistic noma code 14 uwelesha nursing noma senze lo course ezosinika ispan esigrand siphuma kuyena kuphume kuliweni because ekugcineni si happy family siyazwana kodwa indaba ibala ekutheni abasifisele okuhle basho futhi bathi ngeke so uphumelela mhla sakhotha indololwane and ipeace into esingeke siyithole lembuzo emhlophe esithi abasihlambulule ngayo besigeze besikipha namabhathi bathi ngeke sikwazi baleyo mbuzo izothenga ubani nanoniwe ubani futhi obani abaxabenele ekhaya bathi ngiyabo thina nisifuni nisithakathile ngaze ngagwazwa nasilethele izilwane nashanga amazulu and omakhelwane bayazi because besibatshela ukuthi niyababona ke sebenzeni because thina bebefike bethini besidide bethi hey ningayi nje kabanaka ibona abaphumayo kuthiwa banenza ukuthi thina bese siplakile obvious sokutshela ha wena vele uyasiloya kanje kanti ibona bafuna ukuthi becoverishe ngomakhelwane umakhelwane abanye bebengena stress ke nje umunye ubaba ehlomphekile samtshela naye ukuthi hayi baba kanye kodwa ukusiganga wathi ubaba inkinga yeni laba baniganga ngqo anibaboni nibona thina wathi mbaba mina nginankinga kodwa mhla senibabonile anobuya futhi nizongitshela because lo malume wayihlala kakhulu kalo baba njalo bebuyile uyaka lo baba obvious kushuthi wayimxoxela there and there ukuthi ngeke idlale thina lezi ngane and nakhona thina sibakhiphanga ibona basuke baqala igama lokuthi amawele damtawungezi awahambe kubo kuliphi ikhaya because ikhana lidibhiza imali nayidla imoto nadayisa thina njengamanje asifundile sistranded nithi asiphume siyephi and njoba futhi siqale nanama drugs lisekuwest kushuthi ke siyoba amaparase siyodliwunga ayisehlala ke thina ekhaya nathi ngenkanyethu ukuthi umuzi mkhulu bemfuna ukuhlala ke enhlalani kodwa kusala thina sindawo lokho nihlezi nikwazi and futhi njoba kukhona nama room empty angemuva since ningasasondli nayi college seduze sizofaka ku Facebook sicela ingane ezase college ezoqasha kuze ekhaya walking distance baye edrobheni so faka ingane nangempela ba respond abantu kwaqashwa nje imingane mhlawumbe ezu6 zangena emaroomini kwa right bafika bona bazokhipha lezi ingane bayithreatnisha bathi niyazi ukuthi kulendle nihlala kuyona ubhutwa le ekhaya kagezwa nokugezwa uyapoka obvious nawe ngeke ungabaleki
uqashile kufika umuntu omdala ezokutshela ukuthi ke umnikazi walendlu uyapoka aqala zaphuma ke iqashi babaxosha bathi please kubo lana kusike Jacken House kuhanjelwana amaphoyisa ke manje bamele ama-police station ukuthi basithathela abameli bathi thina isiqashise kubo babatshela futhi abameli ukuthi no lezi ingane zi-right and uhulumeni uyayi-approve indaba yokuthi iqashisa at least unika abantu i-accommodation lezi ngane zonelutho ziqashise ama-students and benithi abaphume ekubeni bekhulelele ekhaya imali yabo iphelelele ekhaya umuzi wakini wadijizwa yibona nithi abayephi basho ke ukuthi amaphoyisa aqhama nesolution ukuthi no ukuze lento ibe right because abatshela ukuthi yabona into ethi imsebenzi le ekhaya siyayicela ingabe sababikho because nina nifika nithi nizokwenza umsebenzi kade niyoga ngemsamo nenza imsebenzi niyoga ngemsamo because lezi zinto esakhipha la PE ayiva elide lelichonywa emsamo plastic oyishuqulu imali yayiboshiwe yagcotshwa nephepha lalibhaliwe selingasabonakali kwathiwa bafika fast kwathiwa ngikhipha into ezikabhutu ayicuphe ngazi ithuna lezo zinto ithuna liyacoshana ngemali ezu3 ngabuthi labo 2 rand ngothiwa ukhishwa yimi nosisi wami noweli zokhanya into zethu kodwa manje uboshiwe ushuthe kwelapha phezulu bayabuza ke useyabuza lesisi ukuthi nithole kanjani le mali kona le mali kwakuyi-impossible siyithole because yabo irondo kunotshana ngithi kube ibhaluka ifakwe la afake etshanini mina ngashaya kanje ngomshayeli bengithi kwathi qatha sabaleka sonke babuza nithole kanjani le mali nikhonjiswe ubani sathi hayi thina sithandazile sahamba sokapha ekuseni njengenjwayelo kwanento ethi asihambise erondweni besiye erondweni once sathola ugoda saqala ke manje sabhudulula umuzi wonke sathi besithi emva kwesitofu ekitchen kune-dust eliyingena lapho so isize yaningi ngithethwa ke sikline nala because ngeke sibone noma siloyilo okungcolo okulayo kule pantry siguduze ngaphansi kwenhlabathi kuphuma 2 liter unama-snails phakathi unephepha phakathi uvaliwe khipha lo 2 liter khipha okunye futhi kuyibhola yabo leli bhola bendlala mabhendana ukuthi lidlale ngaleyo plastic kiphinde futhi ngithi hayi leli bhola lifunani kude kanje emva kwekhabethe ngithathe leli bhola ngoqaqe lo plastic the sengizofika ngaphansi umzimba kwakhona into engichokhayela kwathi dzz hayi ngathi futhi ngizavula bengithi kuyithambo elicotsiselwe ngegazi nephepha kuboshiwe kwase kuboshwa ngentambo sakhipha sakushutha sakubeka lapha sabatshela umndeni ukuthi nakho kokunye sikukhiphayo bebuza ukuthi ubani lo nikhombisa sithi ike ngasikhonjiswa umuntu siyakhiphela yizo lezi zinto ezivala impilo yethu so siyanicela nje if nicabanga ukwenza umcimbi nani siyayibonga indaba yesangoma la ekhaya siyayibonga indaba yenyanga la ekhaya beneza umsebenzi seso wena malungu uzokhuluma noma ukhuluma into esisemaceleni thina futhi ngeke sisayo ukuyokapa ngale mitheni because idlale ngathi thina impilo yethu kunokuthi ephambili yemuva kodwa manje eyenu iyafly and inhlahlama liyathathwa akekho ngazi lokho thina basishobula nje inhlahla zethu because lenyanga yathi mina bayingena yangiqonda ngo ngimuhle kanjani nkosami ngiyibuyele eMaritzburg emsebenzini yathi yabona nje wena uyisidumbu uhamba hawo hayi ngijethu uyadida ngithi mina ethi hayi wena uyisidumbu nje uhamba ngibuze nkosami bhuti unyanga understand ukuthi uchaza ukuthini ngiyisidumbu ngihamba wathi he uyaphila kodwa kushuthi ayikho into yakhe siyophinda ilunge wathi ngadide ukuthi kanti uzokwenzani la mina ukuthi impilo yami ifile kushuthi baba uloyo umuntu ufanele ngathi ungakuphimisa nangamazwe kuzwe lokho ukuthi wena usuyisidumbu uhamba bangiphehlela ke lamanzi amnyama ke ngakwazi okwayinqwaba ngahlupha ke endaweni impela uhluphiso komfana cha bengihlupha kuze ngithole negama nje elithi imshunqisi hayi akangishunqisa nje yonke into nje ubona ukuthi wamthetha kuhluphi mina manje sengikhulile futhi ngikhule esaziwa kumnandi nje kodwa phatha sesiphenduka amaphara ngisho nabangani bethu bayamangela ukuthi hayi bo guys kwenzakalani and wrong leto esibabuza ukuthi we guys ayekho umuntu ongavise echoose ukushona phansi impilo ndazahle ukuthi zithanda kanje ukuthi sesithanda ukuthi sibe top sisonke thina sesingavese sichuzela ama drugs sichuzela ukudakwa sichuzela nje ukufeyila empilweni nina nibe nihamba ngemoto ibhekene lento asiphume emndenini efanayo i-drugs ngaqatha omunye umngani wami esasifunda naye primary nase high school sasingajwayelene kakhulu esikoleni siba abangani siqedwe izikole nje yabo lapho sesihlangana kwenye ipub sasinokuhlala kuyona after ngo-2009 kuya ko-2010 bese sihamba nje enye i-club nje kade yazi ukuthi beniphuma abantu bahlangana khona so waqala ke lo bhuti ke lo mfana waletha engizwisa ke le rock engizwisa hayi uthe jiki i-rock impela ayangena ku-system hawu bakujabulela lokho mamncane ngokuthi impela ngisho befikile ngizohamba impela nge-BM ngihambe ngichome ngisike iphiko
Ingisaphi ehostela la kudayisa khona ama-drugs. Uyithengela kanjani ingane yakhe i-drugs? Okay, angisiyo-ke ingane yakhe but uma mncane ufana ukuthi uma. Ethi njabulile into yakho ufuna ukuyibhema idayisaphi. Kodwa manje bengithi angifundisa akwazi. Bengithi angiphi imali mhlawumbe ukuthi ngisokwenza ama-CV uvese athi hayi udaka utshwala kodwa uzoshiya lithengile ikesi. Cause ngelinye ilanga khona la ngabhema khona ubusuku bonke. Ngiyabhema mina ngishale ngitshela ukuthi ngidrophile imoto yahamba. Beyithi ngiyaphuma ngitshelwa abantu phandle kuthiwa yazi imoto yakini sakulindile. Beyithi ngiyaphuma ngo-2 weeks seninatsi imoto. Bafuna ukwenza sure ukuthi ngiyabhema. And nayo imali ngiyanikwa. Kuthiwa miqe 50 rand phisa ncane ngakho. Lo 51 siwabhema kanye kuba ukuthi ungaphindi bhem. Lento ke jikisi kwenza ukuthi untshontshe. Cause manje usenawo 50 rand lento isigcwele igazi uyifuna la. So nami ngacelela kusiza ukuthi this is unlike me and ukuyarenta ku risk cause hamba nangofona nangoba nasalala thina silale emini ebusuku sibhekile. Ngihanje kuyobhenywa lapha sesiqala nanokuganga ke manje. Ngacela i-rehab mina ngathi cha bengathemba ngiya-rehab ngiyavolontiya. Ngahamba namanje ngiye kuyo rehab. Phela hayi ngaya ke rehab. Awuhlala u3 months wami futhi ngaphatha kahle ku-rehab and i-rehab ngosami ngizoyibonga yangisiza. Kodwa noma ngingangisizanga fully because yabo utshwala buyisilingo bayasho nabaxhosa utshwala bunelakhi. Utshwala ngakushuthi ngisabuthinta kodwa lama drugs phindanga ngagcina lapho sithi hayi rehab phindanga angiwahale ngisho wahale. Lento ngicathi iyakhandwa yabizwa sami because sizibuka sizwana kanje ngisho hlele yabona nje nabantu seceleni kwami baze bethi abantu awahlukaniswa lema lathanda ukuhlela. Abantu baze bethi siyahleba sihle si together. Once saphuza le black label ngibona ngathi kwasala le black label yabo la egqitshwe lapha. Isasele leyo nto leyo. Because silwa ngempela nje la sikhipha impela ingozi yabo nje begundene nasekhanda. Bona ukuthi hayi angishaya lo muntu ayikho into engizoyenza ngicumla konke zonke lezi zinto lezimhlanyisayo lezi. Ngakusasa ekseni awu usele wedwa thina sobabili nje asisekhona lapho. Sixoxela okunye obabazayo uzobabazela yedwa uthi nazi nalo abuyizolo thina sisekho lapho and bed baba concerned nje abantu baba worried because njalo ngakusasa bafike umuntu mhlawumbe esikhonzile ethi yo gazi yabo leta tendency izola ibukeki and okubuhlungu anikhuzeki. Manje nakho nihleli nobabili niyasinika kodwa ayikho into enisinikayo ngoba nizothola utshwala nizophinda futhi nilo. Jithelana ngamabhodlela najithelana ngethini ngayo yonke lento. Yini nibangayo? Dololo. Umbuzo into ngempela wena kubusuzungishaya bese ngenzeni? Ethi angazi nje qo. Nami ethi hayi ngisukela wena ke kuloko. Nibangeni asasi. Nawo la mazwi ukuthi kwathiwa oyedwa kufanele egodini oyedwa ejele. Mhlawumbe kusahamba lapho ukuthi bulala nani phela sizothola ipeace ekhaya. Hayi yona ingxaki iblack label. Kwana sesithe ukunciphisa sithi la eKapa kodwa manje yer. Kubi. Siyafisa kona ukubiyeka sibiyeke impela. Kona cha bukho right. Ngoba namanje even if sometimes mhlawumbe singadaki sibanga nje into encane yabo njengamanje sisibanga nje ama direction. Ayikho into ebangwayo. Uyadilete ekseni shange jubani yangishiya. Safale ngigijima ke mina emva kwakhe. Asadiscusse nendlela sisabuke na kahle ne Google Map. Sithusta nje into encane. Hayi mina uncedo nje ngicela kakhulu kubantu ukuthi if kukhona mhlawumbe inyanga esangoma umthandazo mhlawumbe ongasisiza sigezeke kulesi lamanzi amnyama babaphehlile na wonke lo doda seke basithwesa wona sigezeke sithole umsebenzi alright osoba stable si afford sikhona ukubuyela ekhaya siyolungisa wona futhi lo yamuzi nabo nabe ngalungisa nathi kodwa siyamkweleta ugogo ukuthi siphinde nathi siyolungisa emuva. Nabazali since lo amuzi lo oqala bawudibhizi angithi sisasela ingxoko zithuna laba balapha ubaba uyawudinga umuzi egcineni. Kufanele thina nje into esicela ukuthi mhlawumbe nano connection mhlawumbe ukuthi sithole umsebenzi ogrand nathi sibe financial stable sikwazi ukubuyela emakhaya si happy sithole leyo montwana encane nathi sizohamba ngayo simisela ukubuyela emuva ngebhasi noma ngebhaloni. Sibuyela nje ngemoto nathi bebe happy abantu endaweni ukuthi sasi besinyamalele into ekhona because mina it's been 3 years manje kila. Akunyakazeki nomsebenzi engiwutholayo ngiyawuthola ngiwuyeke ngiwuthole ngiwuyeke awazi kwenzakalani. So besicela nje usiza umuntu ongasisiza noma ongasixhasa. License ikhona, isitifiketi computer sikhona, umatric ukhona. Nalabo level 6 ka bangazange becomplete because sayekiswa kamngani kulabo level 6. I-business study lo munye HR. Kwathiwa nje khohlwana. Nokhothi indololwane. Hayi number khona kusami. Ngazi ngoba namafona abuye benenkinga ukuvese F nje omabili kamngani noma elahle hasani noma nakhona basuke kuyinto zabe suyesebenza. Kodwa ama contact details akhona eyami ithi 070 384 6599.
070 384 6599. Ekawele ithi 069 106 5054. Into engayisho kubo bonke nje omamncane lesisu sikagogo. Thina siyanthanda futhi sikhule sihappy ngisho umphakathi uyazi ukuthi hawu nino mamncane benomalume banithanda kabi niyagroove niumndeni. So bengicela uLosathane usingenile ukuphele sihlangane siumndeni nisinike lembuzi lesicela isihlambulule ukuze nethi into zethu ukhanye bese sacela ukuthi nisilekelele. Noma yedwa ngenza ilicense omunye enze inesingi sibuyele sibe umndeni sibe happy family. Njoba ugogo ayishile nefiso zagogo ukuthi njoba enijabulisa ngemali zethu nani bese seni right nisijabulise hayi ukuthi nisibulale silo sibe izitha. This is Uncut Stories.